A sada ćemo kao jedna složna familija, jer mi smo funk i disco familija, zaplesati zajedničku koreografiju svih i to random pokret koji god hoćete. Ovo je bilo u predstavi prava istina o disco plesu. Molim vas da svi zajedno odplešemo pokrete jedan za drugim. Birajte kako hoćete. Idemo svi zajedno sad da plesamo. Malo sada se družimo i opustimo. Hvala Mariju Petrekoviću koji je ugostio DJ Zokija i moje cure. Ovo ćemo ponoviti, možda čak i svaki mjesec jednom. Da možete doći i iste pokrete naučiti još bolje i uživati u disco plesu. Tako je!